hai menaza ibe tingchua ilungta pen menen mai krukyo ze matai rimai gumara sam news kede rensa zeme kone salyagara dele all Manipur travel development grievances forum ne zinai krukyo ze kuchum ba mai ge Manipur haram ge indefinite economic blockade garim fuki national highway rame national highway 2 Infal to Dimapur national highway 37 Infal to Ziribam ge giri tenrira phemangzing be khambe sandu pet kai dele is the government of Manipur Sokri ne punui keve Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA gu kacharang kang Ministry of Rural Development kang ne pepe rabam bete fuiga makpe zegne Manipur haram ge indefinite economic blockade chandu pet ka gu leise sale media ramata ke all Manipur travel development grievances forum na rangchi cha kaize Manipur government ne punui kipam be te fuiga rarang to gai bamne sudu madum po kakang magleise sale Manipur travel development grievances forum ne saze teti be bai ke ze creating kumchang na jang ka kana ge punui ne Manipur chief Minister N Biren Singh Tage memorandum ngai mara be ke champe guys Government of India Ministry of Rural Development Krishi Bhawan New Delhi ne naikum cheuke jing kai chum tingkum chang na jang kai kana ge Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA gu kacharang kang kru hai snaringos rok lak hadai skui sangriak srokna pepet kai dibe pepe mak cha pasang hang kasin guys bembe pepe kai dulo zarang to gabe Manipur government ne madum kinga maglei je sale all Manipur travel development grievances forum ne saje sunaria kachang government of Manipur rural development and panchayati raj department ne Manipur Hill district cruises rokhange Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA gu kacharang kang kru hai kedru ne paper kari leise sale Election Commissioner of India dege election dege tim chak serezi te me bongne zinai kru ke je chum ba mai ge sandu pet kai se wang rebe Gujarat Assembly election tingkum chang na jang ka kana je face kana krai kana te je vote pe be bamgulei ralang be vote ka be tingmik first face and dui ke je ket ba mai ge bamgulei jai pakana be vote ka be tingmik je dui ke je minge mama ge bamgulei je sale Election Commissioner of India dege election dege tim chak serezi te me bongne pechi guys boat se betting mixture wang raben dui ke zite set ba ma ge se gulei je sale India de gu election de ge tim chak se rezite me bogu pete pe Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar ne saje Gujarat haram ge voter kro madai lag rias kui mene mine kan che belia ga bele sikum ne hazuka ga gulei chige ralang be to je punigu bot pe ga ralang ra bo lag madai chang rias rok la leje sale zai wang rabe Gujarat Assembly election tingkum chang na jang ka kana hangge polling station board pe beki chang ringyo je ket 51000 polling station bangulei chige polling station changket haina riaks na madai a pipui mira me na security staff Indian sokri gu spy bora me ne katalai na re kham gulei je sale Anui hai menane chigai ra ile Gujarat Assembly election tingkum chang na jang kai kana je assembly constituency haket riak te set kana ne mine kan che belia ga bele sikum ne pugu haram gu bodi pemera mahange hazuka ka tak pe bam gu delei marasam pogamene saja chuna Gujarat haram ge sokri pungjaba metener usarit ki ge ta pung bakak makum mong ra be kana ke je krojete set tingkum chang na jang kai ke chumge roigu delei je sale Election Commissioner of India ne saja vote ka ra be first phase voting nomination date faltu churabe krukyo je mingye gne krukyo je krumda ga changlungge nomination faltu do de jai pakna be bor karabe timi second phase voting hange nomination faltu churabe krukyo je krugene nomination faltu choose krukyo je kruzes na changbelungge nomination faltu do de je sale Kraibiting ge Miss Argentina na Miss Puerto Rico lugabe puikana ne nteu mena ta ge ningdola pe sam panai go Instagram post ke pechi guys panai ka hagya je pno pana pe tu se klak tu de leise sale pno pana pe Mariana Varela na Flabolia Valentine ne teti betting kumchang na jangkai ko Miss Grand International Competition kade re de dige plui ibe ngo ibe na helu ibe kaka dak pe tariam Thailand ge tet ke bege panai na Argentina dei na Puerto Rico dei ke leite je kazo ka bege ne ke che chimi ga lulei je sale marasam pogamene saje kraibiting ge Miss Argentina na Miss Puerto Rico lugai pe puikna ne Courthouse St John Puerto Rico namdi ge teti be bai ke jing kai jete set tingkum chang na jang kai kana mai ke ka hagya leije sale
साउथ कोरिया ना यूनाइटेड स्टेट्स ने सुइन समगाराई जे पुनिने नेलिम बग्री रेतो बिगे तेलुंग बरा मे कुमे लिम रोटेट से रेतो रका कदाबे ड्रिल तबे तिना मी पुइतो सिगारे देले इजे साले आइजे नॉर्थ कोरिया दे ने कुमे लिम हांग से कदे के लिम कालू जे पोपे रेम रो मिसोंगा जे साउथ कोरिया दे गु सुंकलिंग गे कमगे खपकाई लु बचंगे देले साउथ कोरियन मिलिट्री स्पाई ने जिनाई क्रुके जे गुचुम बामा के साजे यूनाइटेड स्टेट्स के दे ना साउथ कोरिया के दे ने चुना तक के जबंबे विजिलेंस स्टॉर्म एयर एक्सरसाइज रेतो बिगे तेलुंग बे नेलिम बग्री रमे कुमे लिम रोटेट से रेतो रका कदाबे ड्रिल तबे नमाय क्रुके जे मदाई रिमा के लोयदरान रांगाई दे लेकने सुंकलिंग गुरम राय पका पम्बेगे नॉर्थ कोरिया ने तो पंग पेजिने काले दे बेतो जे ड्रिल तो सिगाराई दे ले जे साले आइपो तारियम हंगे जिनाई क्रुके जे गुचुम बामागे साउथ कोरिया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ गु बम्पे चेयरमैन किम सेंग कुम नाई यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स कोरिया गु पेपे पो ला कैमरा ने वर्चुअल मीटिंग मी पेपे बुंगने के केचंगो जे पोक समझे ददम गालु बचंगे दे लेजे साले क्राइबिटिंग के पाकिस्तान दे गु बॉडी पे प्राइम मिनिस्टर तो पे इमरान खान दु जिनाई क्रुके जे गुचुम बामागे दे चेरा तो बेगने पी हजन बे का समझे रेकी के तलो रपुंगाई दे लेजे साले आइपो का रे बे पेपे बम जे जफर अली खान चौक वजीराबाद पाकिस्तान के इमरान खान ने बॉडी में दुंगोलु जे लो रोते पे तारेम रैली के क्राइबिटिंग के पाकिस्तान दे गु बॉडी पे तो इमरान खान दु दे चेरा तो बिले जे साले मरा सम पोगमेने साजे इमरान खान दु दे चेरा तो बे ने इमरान खान मफित पुंबे ग्रीगे सबसे बॉडी में वंगलु जे लुने बबम लो रोते पे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद चूजे चुना पाकिस्तान देगे सोकरी पुंगजबम बे सेबाद शरीफ गवर्नमेंट दु रैली ने पनुलुंग मपे तुलियो राते पे गने लेजे साले जाय पुलिस ने इमरान खान दु दे चेरा तो पे दु तुलु जला दे लेजे साले इमरान खान दु वजीराबाद रैली के दे चेरा तो मिने तो हजम गलु बचांग इमरान खान ने साजे पाने आरएमएल ने कां गिगुले पुनुइने पचु दे चेरा तो दे लेकाने अल्लाह ने पचु दंग नाम गाय जे गुमगाय बिले जे साले आइजे क्राइबिटिंग के पाकिस्तान दे गु बॉडी पे प्राइम मिनिस्टर तो पे इमरान खान दु दे चेरा तो पे दे ले बस हो गया सर। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये करा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी शॉप। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। ठीक आइगने नमाइगु मरा सम न्यूज़ का लोय गदले पीगाई संकिंगनी मले इंदु तोदले